Ngemva kwekube bameli bacele ukuthi baniketwe isikhathi lesanele ukuthi bakhone ukuvisisa kabanti ngaloludzaba, bameli bemcondzisi waphambilini lobekabukene nempilo ngekwesimo semngcondo Dr. Magabo Manamela lokungathi nguye lobuke kakhulu kuloludzaba, baphindze bafuna nekuphikisana nekwamukelwa kwembiko wa Judge Dikgang Moseneke kuloludzaba. Bathite njengoba kunetinsolo letimatima letikhonjwe kuye Manamela, umbuso awumange ukhulumisane ngendlela lengiyo naManamela kuva luhlangothi lwakhe. The state advocate late made serious allegations against my client, who at the time was not consulted by Advocate Rutamo, which in our view, my lady, I submit that has poisoned the mind of this court before the report could even be admitted. It's an insult to your ladyship to submit that your ladyship has been poisoned. My learned friend makes an astonishing and extraordinary submission to this court that you should have no regard to the arbitration report by Justice Moseneke. I cannot understand that at all. Christine Nxumalo ungilomunye welilunga lemndeni lelalahlekelwa dzadze wabo Virginia washona ngemva kwekube asuswe esikhungweni lesingaphasi kweLife Esidimeni. The delay is hurtful, it's painful, it's frustrating. It started long before when they didn't want to listen to us, when they wouldn't even give us the time of day, where we had to protest and fight, etc., to actually get attention. Uthi sebahlukubeteke kwenele. What they're hoping to get by these delays is not going to help. It's honestly not going to help. This is how we were treated. Njengoba kulalelwa kwaloludzaba kutawuphindze kucale ngenyanga yeNgci mhlati ngemashumi lamathathu, umbuto lanawo ke kutsi ingabe buyobe bube khona yini bulungiswa.